Zašto disalica? Prvo, koje su dobre strane? Ona mi omogućava da kad je stavim, da se fokusiram zapravo samo na rad ruku. Isto tako, pri okretu svaki put moram razmišljati na koji način udahnuti, izdahnuti i zapravo mi jača pluća. Zapravo je malo otežano disanje i za početnika to predstavlja neki problem. Što ako dobije malo vodu u cijev, hoće li se zagrcnuti i tako dalje. U principu je sve stvar prakse i primijetio sam da početnici jako profitiraju ako nauče tehniku baratanja s ovom disalicom. Dakle, svakako preporučam. Koja je loša strana upotrebe disalice? Pa ako previše plivaš sa disalicom, onda možeš zapravo smanjiti rotaciju u trupu, što je loše. Što se dešava? Dakle, ja kada plivam, svaki puta zapravo mora doći do rotacije trupa, jer mi on pomaže zapravo da se odgurne. Znači, cijelim trupom ja sudjelujem u odgurivanju od vode i ako toga nema, ako ja zapravo plivam samo ovako, a nema rotacije u trupu, onda to opet nije dobro. Naravno, treba obratiti pažnju da i pretjerana rotacija u trupu nije dobro za to plivanje.